ba P-Mining TV aho muherereye hose ndabasuhuje. Ndabasuhuje rero muri uyu munsi ngira ngo umupiyona wese aho ari hose nongere kumushishikariza umushinga wacu wa Pi Network. Pi Network yongeye kutuzanira amakuru meza muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ese amakuru ni ayahe? Kurikirana wihutishe iyi video maze wumve update dufite muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Hanyuma jyewe ugiye kubagezaho aya makuru ni Felix, nkaho channel yo ni P-Mining TV. Mbahaye ikaze. We mushyashya kuri uyu muyoboro, ukandi subscribe kandi no kunzogera kugira ngo amakuru yose aciye kuri P-Mining TV ajya kugeraho. Nawe rero wamaze gukanda subscribe, sharinga bagenzi bacu kugira ngo aya makuru akomeze kugera ku bapiyona benshi cyane kandi ahindure akawutiza abantu benshi cyane. Bahaye ikaze. Hanyuma rero muri comment ndabashyiramo groupe WhatsApp, muze dukomeze tuganire ku makuru ya Pi Network. Hari abantu benshi cyane bakunda kwandika muri comment, ariko kubera umwanya ndetse n'igihe bakenereye amakuru simite mbasubiza ako kanya. Mwaza muri groupe kugira ngo amakuru yanyu cyangwa ibibazo mufite bijye bikemuka ako kanya. Groupe WhatsApp ndayishyira muri comment, abantu mwese muri buze kwinjira murahabwa ikaze. Hanyuma rero twihuse cyane, update y'uyu munsi tugiye kuganiraho muri Pi Network ni iyi ngiyi. Tugiye kureba ibyiza rero byaranze umwaka w'ibihumbi 2025 mu bapiyona. Ese nk'abapiyona ni ibihe byiza bigiye kuranga umwaka w'ibihumbi 2025? Umwaka w'ibihumbi 2025 ku bapiyona muri Pi Network birashoboka kugira ibyiza bikurikira. Kurikira my friend, ndasaba kugira ngo ukurikire neza wumve nawe ibyiza bigiye kukuranga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Icya mbere rero kigiye kudushimisha, ari nayo mpamvu numva ibyishimo bisakaye umutima, ni ibi ngibi. Icya mbere ni ugushimangira umwaka wawe. Umwaka wawe ku bukungu ugiye guhura nabwo muri digital currency. Ndagira ngo nawe aka kanya wumve yuko ugiye kuba umukungu cyangwa ugiye mu ruhando rw'abakungu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Shimangira rero umwaka wawe w'ubukungu muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 uhawe na digital currency. Hanyuma rero abari muri Pi Network bafite amahirwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 kubera yuko Pi Network ifite agaciro ku isoko ry'ubukungu bwa digital currency. Ati kubera iki? Hari abantu rero bagifite impungenge bibaza ngo ese koko Pi Network izagera kuri Open Mainnet muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025? Ndagira ngo rero abantu bagifite impungenge basacinga amakuru ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Kandi igihe ngira ngo nongere mbamare impungenge, nyiri umushinga we ubwe yarabyivugiye ngo uyu mwaka w'ibihumbi 2025 mu ntango hari Open Mainnet, aho KYC izarangira kuri 31 z'uku kwezi kwa mbere. Urumva rero ni ibintu byo kugira ngo umupiyona ahari hose abashe kwishimira uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ni umwaka w'amahirwe ku bantu bose bamenye Pi Network. Hanyuma tureba ngo andi amahirwe cyangwa
ibindi byo kwishimira muri uyu mwaka ni ibihe? Amahirwe yo kwiga amahirwe yo kwiga ikoranabuhanga rya blockchain. Ni byiza cyane, ni ibyishimo kandi n'inyungu ku bapiyona mwese mwamenye Pi Network. Aya ni amahirwe ku bantu mwese mukoresha Pi Network kuko ni nabwo tugiye kuboneraho kwiga ibijyanye na blockchain. Wenda ntitwavuga ko ari abantu bose muri rusange kuko hari abantu bagiye bakoresha imbuga zitandukanye cyangwa mining zitandukanye wenda bakaba bazi ku bijyanye na blockchain, ariko nk'umuntu wamenye Pi Network nta yindi mining azi, navuga yuko wenda ariyo mahirwe agiye gutuma amenya ibijyanye na blockchain. Uburyo rero bwo gukora mining ya Pi butanga ubumenyi bw'ibanze ku mikoreshereze ya blockchain na cryptocurrency na cryptocurrency. Nimba waramenye Pi Network ni nayo mahirwe yo kumenya gukoresha blockchain. Aha rero nta byinshi cyane byo kuvuga kuko nimba umayininga waramenye uko umayininga, ukamenya uko ujya muri wallet, ukamenya uko wenda ukora exchange ya Pi Network, ukamenya gukora security cyangwa ibintu bitandukanye, ukamenya guhanahana Pi. Ayo ni amahirwe menshi cyane kuko uko byagenda kose ikoranabuhanga urarifite. Byiza cyane rero. Update ya gatatu rero, gutanga umusanzu ku mushinga ushobora kuba ikirangirire. Gutanga umusanzu ku mushinga ushobora kuba ikirangirire. Ese umushinga ushobora kuba ikirangirire ni uwuhe? Ni uwuhe? Twibaze ngo umushinga ushobora kuba ikirangirire ku bapiyona ni uwuhe? Kuba rero ku bapiyona batandukanye cyangwa ku bamayininga Pi Network, ni umushinga ushobora kuba ikirangirire ni Pi Network kugeza ubu. Ni Pi Network ishobora kuba ikirangirire mu iterambere rya cryptocurrency. Nk'uko rero duhora tubikura ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, tukabikora muri ba nyir'umushinga bo ubwabo, tugashaka uko dushoboye kose kugira ngo tumenye ibijyanye na Pi Network. Abantu mwese aho muri hose mwamenye ko Pi Network ari umushinga ugiye kuba ikirangirire ku isi hose, aho wamaze kurenga ama cryptocurrency yose yamayininzwe mu myaka yashize. Akanya turabizi yuko Bitcoin niyo iri ku mwanya wa mbere, ariko aka kanya Pi Network niramuka igiye ku isoko, Bitcoin ntiyanajya munsi yayo, ntiyanatinyuka kugira ngo gupfundura udushumi twa Pi Network. Niyo mpamvu rero aka kanya Pi Network ni umushinga ntahangarwa. Niyo mpamvu aka kanya dushobora kwitabira neza twishimiye umushinga wacu wa Pi Network. Update ya kane, tugiye kureba amahirwe yo gukoresha Pi mu bucuruzi. Amahirwe yo gukoresha Pi mu bucuruzi ni ayahe? Ese wowe mupiyona urumva nukoresha Pi mu bucuruzi ari ikihe cyiza uzakuramo? Uko rero umubare w'abacuruzi bamenya Pi Network nka cryptocurrency, reka tubanze twibaze icyo kintu. Nimba jyewe mucuruza aha kanya namenye ko Pi ari cryptocurrency, ni iyihe nyungu iri aho ngaho?
ni iyihe nyungu Pi Network kangize? Twihuta cyane rero ni ibintu byumvikana. Niba abacuruzi benshi cyane bamaze kumenya yuko Pi Network ari cryptocurrency, uko byagenda kose buri muntu wese yakwiha igisubizo. Igisubizo cya mbere wowe wakwiha ni uko Pi Network itangiye kugira agaciro mu ruhando rw'amasoko. Aha kanya nimba abantu bose batangiye kurwanira Pi Network, igiciro kizazamuka ku masoko. Izakenerwa n'abantu benshi cyane. Ari nayo mpamvu uzagera aho ngaho ugasanga Pi Network yabaye irwaniriro ku masoko mpuzamahanga. Ni byiza rero ko Pi Network yacu yagera ku masoko mpuzamahanga kugira ngo nayo ijye kurwanira igiciro mu ruhando rw'amasoko. Twihuta cyane rero kuri update ya 5, ubucuti n'ubufatanye mu muryango. Ese muri Pi Network ni ubuhe bucuti tuzagira n'ubufatanye? Ikintu cya mbere tuzagira muri Pi Network, ubucuti tugomba kugira ni ukuba umuryango. Ni ukuba umuryango wa Pi Network. Ni ukubaka umuryango. Ngewe nimba nzi neza yuko hari umupiyona ari mu Bushinwa, tugomba kuba tuziranye. Nimba hari umupiyona ari muri Kenya, tukaba turaziranye. Kubaka umuryango mugari. Tugomba kumenyana nk'abapiyona aho turi hose. Tukubaka umuryango mugari. Kugira ngo Pi Network ikomeze yubake umuryango udasenyuka. Kuko hari igihe hatabayeho iki kintu cy'umuryango, cyo kubaka umuryango, cyo kubaka ubucuti mu bapiyona, kitabayeho, Open Mainnet iramutse ibaye, umupiyona wese yanyura hariya, buri wese akanyura ukwiwe, ntuzamenya aho byarangiriye. Ariko aka kanya umupiyona namenyana n'undi mupiyona bakubaka ubucuti, bizaba byiza cyane kuko tuzaba twubatse umuryango uranga abapiyona muri rusange. Akanya rero nkaba nashishikariza abantu bose bamayininze Pi Network kubaka umuryango uranga abapiyona. Muri makeya rero icyo navuga kuri Pi Network cyangwa mu makuru duhawe cyangwa mu nyigisho duhawe na Pi Network, icyo twakongeraho ni uko dukwiriye gukurikiza amabwiriza dukura ku mbuga nkoranyambaga zivuga amakuru ya Pi Network. Icya mbere, niba umuntu atubwiye ngo twubake umuryango umwe, mu by'ukuri ni ngombwa. Aho turi hose tugomba kubana. Niba ikipe ihuriye ku kintu kimwe, iki kintu ntikigasenyuke, ahubwo tugishyiremo imbaraga kugira ngo dukomeze tuzamure ikijyanye n'iyo kipe turimo twubaka. Nongera gushishikariza abapiyona gukurikiza amatangazo yose aba yanyujijwe muri Pi Network cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga, kugira ngo abantu bose bamenye ngo ikigezweho ni ikihe. Hari umuntu utajya umenya amakuru ahageze, kandi mu by'ukuri ayo makuru arayakeneye. Ni ibibazo rero ku bapiyona badakurikira amakuru, kuko ejo uzagenda usange wahaye KYC ariko ntumenye ngo baguhaye KYC. Buri munsi twigisha ibijyanye n'ama KYC n'amatetative
na verification ndetse na ziriya step, ariko abenshi na benshi cyane ntibarabasha kumva ngo ese aka kanya duhagaze ku yahe makuru. Nashishikariza rero abantu bose kugira ngo bamenye amakuru agezweho aka kanya, kugira ngo niba hari igihari, hari impinduka zihari, nawe ubashe kuzimenya imbere. Ndabashimiye rero mwebwe tuba twabanye mu makuru uyu munsi, mbashishikariza kugira ngo mujye mukurikira amakuru uko atambutse. Murakoze, duhure muri video ikurikira.